Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Millet telekanalında haberler. Stüdiyada men Abdullah Ajosman çalışam. Bugün gece Qarasuv bazarda yol nakliye kazası yüz berdi. Akmejit memurları bugün Толстого sokağında bulundular. Aypetri dağının tepesinde tolu şekilde rekonstruksiyalı barıla. Akmejit rayonu Karacha Qanğıl koyunun sakilleri bala bakçaga muhtajlar. Saq şehirinde Haytarma ansamblının oyunu adlı usuli kullanma takdim etildi. Bu ve diğer vakalarını bizim yayınımızda seyretiniz. Kırım'da cedvel boyunca ışık söndürülecek. Bugünkü kungi hava yarımadada anormal sıcak. Sakinler kondisyonerler ile fal surette kullanırlar. Elektro ağlarga kerginlik artan. Kırım Cumhuriyeti ve Akyar'da elektrik ukuç karardan artkaç oldu. Energetik nazirlik haber etti ki en kergin vaxtlarda ışık söndürülecek. Vaziyet stabilleşmegence böyle nizam çalışacak. Yarımadanın energetik müesseseleri buna hazırlar. Elektrik ağlar kompleksi gece kunduz çalışan. Brigadalar oz işini nevbetletizler. Bugün gece Qarasuv bazarda yol nakliye kazası yüz berdi. Neticede bir insan elak oldu. Yengil maşina ve mikroavtobus uruldular. Bu vaqtda malumatını şartlar içtimai ağlarda darqattılar. Foto resimlerde ko'rinadi ki kuchli çatışmadan son iki araba da tamir etilmeyecek aldı. Şartlar aytganlarına göre kaza gece saat 1'de Zuya kasabası yanında yüz berdi. Kullanıcılar emdi koştular ki mikroavtobusta bulungan ve zarar görgen iki insan tiri kaldılar. Olar hastahanege yetkazildi. Yengil arabanın aydavcısı elak oldu. Akmejit memurları bugün Толстого sokağında bulundular. Anda teplotrassa ve suv ağları tamir etili. Kırım yol başçısının tazirlerinden son hakimiyet falleşti. Hatırlatamız, Sergey Aksyonov Akmejit'nin mühim obyektlerinde alıp barılgan kuruculuk ile hoşnutsuz kaldı. Onun sözlerine göre memurlar kuruculukını nezaret etmeydiler. O bildirdi ki kurucu şirketler işlerini insaf ile becermeyler. Memurlar şehir için mühim obyekti vaziyetini gece kunduz nezaret etmege vade ettiler. Aypetri dağının tepesinde tolu şekilde rekonstruksiya alıp barılan. Endi oktyabr ayında turistler ile Kırım'da en sevilgen yer rekonstruksiyadan son resmi açılacak. Platoda da birinci növbette becerilgen işler başlandı. Şimdi endi nasıl denişmeler olup geçti bunu bizim muhbirimiz Safiye Shukurova gördü. Aypetri dağının en yukarı noktası. Bu yerde toprak sürülek Kezetüv meydanға gayrdan tamir geçirili ve maşinalar için yer hazırlana. Şimdi Aypetri dağı ilk görünüşe kayıtta. Bu yerde teritoriya abadınlaştırılığı boyunca işler alıp barıla. Bütün işini 25 mahsus maşina ve 20 kurucu beceriler. 4500 metr kvadrat meydanda trotuar plitka töşelecek. Skemleler ve çöplük için urnalar almağa planlaştıralar. Çeşmeler yerleştirilecek ve osumluklar saçılacak. И вот эти работы нам надо выполнить до 31 сентября. Будет чистота, порядок здесь. Будут установлены зоны отдыха, где человек может присесть не просто на камень, а цивилизованно на лавочку. 20 yıldan ziyade koruk teritoriyasında bütün manzaralarını onlarca kahvehaneler, musafirhaneler ve ticari pavilyonlar kapattaydı. Bu sene Cumhuriyet yolbaşçısı Sergey Aksyonov teritoriyadan bütün pavilyonlarını almağa emir imzalagan son Aypetri dağında çalışkan insanlar kurulgan pavilyonlarını dağıttılar. Kırım hakimiyeti endiden anda bir şey kurulmayacak dep vade etti. Это работы первоочередного характера, те, которые должны обеспечить комфорт прибывающих туристов. Никаких пунктов общественного питания на территории не будет, как и обещал Сергей Валерьевич. А все предприниматели, которые работали ранее на территории плато, получат рабочие места на других территориях. Aypetri bu Kırım'ın akıkı incesidir. Milyon yıl evvelisi deniz tübü olgan büyükten büyük kayalar bu Cenubi Kırım'ını tanıtkan yerlerdir. Arkan yolunun kötürülüp Yalta şehrine kuşlar uçkan yükseklikten bakmak aman aman her bir turistinin arzusudur. Şimdi geçirilgen tamir işler turistlerge keder etmey. Aksine insanlar denişmelerge sevineler. К реконструкции отношусь очень положительно, да. Я пожелаю, чтобы здесь все развивалось, все росло, потому что место прекрасное, удивительное. Увеличится существенно туристический поток.
не будет продавцов, зазывал. Ну, как бы прогноз положительный. Очень приятно, что облагораживают исторический заповедный край и не дают ему запуститься. Абаданлаштырууның фияты 30 миллион рублені тешкил етecek. Тамирленген Айпетри етегі ресми шекілде октябрь айында açılacak. София Шукурова, Айша Шулакова, Алишер Алимов, Миллет үчүн. Прокуратура судах янында қысмен орман авжылы хожалығының территориясына дарқалған янгын делелі бойынша тешкіру кечірлігіні незаретке алды. Бұақта Қырым прокуратурасының матбуат қызметі хабар етті. Хатырлатам, судах янында ерлешкен орман массивінде янгын ратлық күлері башланды. Оның мейданлығы 50 гектарны тешкіл етті. Қазаны енмек үшін Ми-8 ВК-32 вертолетлары, амфибия учағы 500-ден зияде инсан ве 100-ге яқын техника нұсқасы тұрыштылар. Янгынчылар екінші күні янгын дарқалмасыны тоқтаттылар. Тамам шу күні назерле шурасы яздың соннажы орманлар қапалы оғылғаны ве янгынлық хафы en yüksek дәрежеде олғаны ақта илян етті. Толысынен янгын тек түневін сондырылды. Фароста вақытынша құрылған бір қач ратланув базалары янды. Бұақта Қырым Жұмхуриет бойынша февкуляде вазиет назірлігі баш идаресінің матбуат қызметі хабар етті. Идареде қайд еттілер ки янгын мейданлығы 360 квадрат метрні тешкіл етті. Иншаатлардан қайры атеш бина янында тұрған бір арабаға зарар кетірді. Зарар көрген инсанлар жоқ. Интернетте янгын бала лагерінде yüz берді деген yanlış малюмат дарқалды. Ақиқатта ратланув үшін 2 бина янды. Ичкі ишлер назірлігі янгын себебінден тешкерулер кечіре. Ахмежит районы Қарача Қанғыл койының сәкілері бала бақчаға мұқтажлар. Мойсисе үшін бина бар, ләкин обош тұра. О ичкіжілік үшін ерге чевірілді. Ең яқын бала бақчалар қомшы көйлерде 3-тен зияды километр месафеде ерліші. Емде невбет мәселесі де бар. Ерлі сәкінлер чешет мойселерге қатнаған сон бізі моретімізге мұражат еттілер. Тafsilatlыca Айша Шулакова девам ете. Даже зайти сюда, в этот садик, страшно, потому что, пьяные люди валяются. Шымды бұл бина бала бақчаға бенземей. Гвардейский адлы совхоз дағылған сон окираға берілді. Анаве бала мерkezінің құрыжылығы планаштырылайды. Ләкин тек пенжерелеріні деніштіріп, ве диварки ағытларыны япыштырып ятыштырдылар. 20 ел бұмескен бақылмаған қала. Так и ничего не происходит. Сколько было здесь собраний, приезжали новый голова поселкового совета, обещал открыть, но так и ничего не открывают. Люди, везде ходят, жалуются, тоже обращаются, потому что деток очень далеко возить. Зера Сейдаметова эки баланын анасы Айтаки. Бала бақчасыз койды пек қиын. Ен яқыны бір қач километр месафеде ерлеші. Анда бармақ қиын невбетлер де узон. А очередь никак не доходит. А ребенок 4 года уже, 2-й год она 3-я в очереди стоит и не движется. Қарача Қанғыл койының сәкінлері де бойле вазетті. Бала бақчасының тамирыны хусусан аналар беклейлер. Кемерлері үшін бұйышке чықмақ имканыдыр, кемерлері үшін есе бұйыш ерлер олажақ. Сюда невыносимо не прийти. Даже ребенок, когда мимо проходит этого детского садика, он хочет сюда зайти, посмотреть, что здесь, как здесь. А здесь у нас постоянно там собираются, сидят, пьют, курят, бутылки везде бросают. Мемурлар айтқанына көре Колосок адлы балабақча 2 сене эвел муниципаль мүлкиетке кечірілді. Оның тамиры 2 елдан сон федераль мақсадлы программа параларына башланacak. Bunun için бір sıra весиқаларны топламақ керек. К концу 2018 года, когда будет уже полностью составлена проектно-сметная документация с положительным заключением, которое мы должны получить в 2020 году, Комитетом конкурентной политики должен быть проведен конкурс и определен подрядчик, который должен будет выполнить работы по реконструкции данного дошкольного заведения на 220 мест. Мемурлар кой сәкенлеріні сабыр етмеге, беклемеге чағыралар. Бюрократик инжеликлер үшін тамир вақытынша тоқтатыла. Ахмежит район мемуриетінде Мойсисе 2021 сенесі çalışı башлайжақ деп вады етелер. Айша Шулакова, Мухаммед Несторов, Миллет үчүн. Сақ шеерінде Қайтарма ансамблінің ойыны адлы усули құллама тақдим етілді. Китапның муэллифі белі хореограф Аким Джемилев. Китап оның оғлы Элдар Джемилевнің тәшебюсі иле дер жолынды.
Бойленешірде бірінші сефер Қырым татар милли ойынлары тасвир олынды. Олардан Ағырава қайтарма, Явлуқ ойыны, Чобан ойыны, Хоран ведегерлері. Басма ихтисаслы ве беди авескерлар ансамблері Қырым татар ойынларының севдалары için методик kullanma olarak işletilebilir. Kitap Доля нешиятында 300 нұсқа ile басылды. Здесь именно передан фольклор, национальный фольклор крымско-татарского народа. Ведь в каждом народе есть свои фольклорные искусства. Можно государственный ансамбль танца Грузии взять. А вот здесь, в этом танце, здесь как раз фольклорные танцы всех крымско-татар. Вот почему она уникальна собой. Здесь не только она описание танца, здесь и само показано, это как выпущен как учебник. Танцы имеют именно особую роль в жизни крымских татар. Это те 7 танцев, именно народных танцев, которые Аким Джемилев, показав в своей книге, раскрыв всю, будем говорить, красоту этих танцев. Шындесе Илянин танышылмаға теклиф етеміз мұйын вақалар яда проблемлі вазиетлер ақында қошмайыды 36-52-79-95 номераға телефон açып айта білесіңіз. Егерде хаберлерінің жанлы чықышыны қачырсаңыз, оларыны Facebook, ВКонтакте ве Одноклассники іштемай ағларда бақа білесіңіз. Бұл ноқтада яйнымыз сонына етті Невбеттегі рус тіліндегі хаберлерінің меслектешім Асан Абибулаев алы баражақ. Оларны қачырмаңыз, көрішмек үзіре, салқымен қалыңыз.